ni mu rukundo rwawe rwiteka. Iyo isi inyugarije kumva naciwe intege, nkwirukiraho Yesu ukambera ubuhungiro, ukankiriza urumuri mu mwijima, ukanyereka inzira y'amahoro. Niyo imvura y'ibigeragezo iguye, ndabundinya kuko uri kumwe nanje. Ijwi ryawe rimpumuriza buri munsi, rikanyibutsa ko ndi wawe. Ntakimbuza kukwegera, ntakintandukanya n'urukundo rwawe. Mu mababa yawe niho amahoro aba, niho mutima wanje utuza. Mpisha mu mababa yawe, Mana yanje, unkingire ibibi byose, nkwambaze umutima wanje wose. Ni wowe buhungiro bwanje, mpisha mu mababa yawe, Mwami Yesu, niho nduhukira iteka. Urukundo rwawe ndirushira, nzagusingiza iminsi yose. Umukobwa wawe uri igihome cyanjye, umukobwa wawe uri amahoro yanje, umukobwa wawe uri imbaraga zanje, umukobwa uri agakiza kanje. Cihishe muzihisha mu mababa yawe, ntituzige